Well, don't forget for next week, hey, we're gonna try, prepare for our Muslim scholar. His name is Tunku Musliani. You know what? Next name, see coming. Asik. When somebody prayer, prayer invite to great prayer every mosque, what? Nobody comes, no one comes. But when somebody calls, like azan, calling for the prayer, calling just only the coming, or go meet, what? A lot of people come because the point is, the important thing. Coming is very less used, so I think people love that so much. So the videos, don't forget, stop by here. Don't forget, sitting here. Just speak twice here. Ganda bahasa aman. Explain. Ganda bahasa aman. Bahasa Esperanto. Ada tu banana. Ada pu. You're feeling here. What coming? You can control your cholesterol. Don't eat too much. Yeah, inshallah. Insyaallah. Dia di kami. Yeah. Because your blood must be like what? Darah tinggi. Yeah, high pressure, blood pressure. Ci bahasa Esperanto. Salam ko ne forgesas la jodo nokte ne forgesas bon ponu penu kitie dista siras kitie akustas kia la mosnen parlio Islam parlio musliadi cukup jadi si kameng kitie Mak. Cupi kopas kai cupi konas la karpo kitie memang ko eme bu Aceh ho kai la mula polo treple shatas kai treke palicha manjas la Karpo esas la si kameng. Semula treple fama emu Acehu. Upi negro. Gon pun mereka, koino merandu mereka la lalu Acehu cipu la bana ki lalu kalau esas kafe nangro, kupi nangro la treple fama la treple bona. Dan kon porfiri yang islar gitu. Asik. Jadi maksud daripada bahasa rungozaknya yang artinya kena pegah malam la tahu ke Tunku Musliadi Si Kameng. Pengacara pemateri kajian di Bak Kupinanggro. Rakan-rakan malam la tahu ke abet tua nelangkah Bak Kupinanggro Bandar Aceh ke isi acara le Tunku Musliadi. Malam Si Kameng. Saknyo ban dari Tunku Yusri Merdu, Abia Merdu. Kabar apa?